no and na bullet ni ya ne dia and na wode wo ho agye. It's even the one you took bullet for complains your blood stained their shirt. Any penya ye. Yanko na mene menua bema bi enkodi enkomo. Bema na mamema wakwa aba. Na promote saying Akoma. Udin Me de Kwadwo asale. Kwadwo asare free na baye. Mbacho mi fi Achimayerebi. Achem ayerebi. Awia Kwadwo asare. Ewo akoma mu nsam dwumade so akoma FM. Yetio. Yo, ma me so boko. Am say ehwa na de wo. Kwadwo ya boko. Mbacho enye boko sa. Ya meti ya di he. Asana mi kro di he. Kwadwo nya boko. Kakra no ameti ya no kwa nya boko. Ma we ndai. Nti anya boko. Yankwa. Yo, boko. Am say ehwa na de wo me ne me wife na ete. Yawo nsia. Ma ye no ho ade ayi bibia na etia. Mrebi mkakra be busumi enumuni. Oyare. Yare ne bonu ma be dilichi odan abonten so a hospital bia ne ho amanfa na nwrem. Eno nti eno achi no na anu aye den. Omo ye so be na operation. Ya hwe ni mu a ye so omo ye na obewu. Sei basa afide de ba ne se. Ono mo pressure me se me tran ho na wawu ana. Nti miniske ne bi kura na ye se me yira me forso. Na me de ne kodu kolebu ho. Omo hwe na amodi bosume miensa ewo ho kolebu nti edu ba bi no na o ka kire ne ba ne se onyi ne mla nti na oforso ne ba no eni o man so hihye de mfe rubber de omo atue ha dwonso na mu na moje finsu namba akum wo ye de na o de na ba de ne ba na obeda ho awu nti mi ye sanka akwara mo mfa ne ma na pressure no na ye so de ne ba nti o frame se oba me ha na o de ne bedu yi da taxi mo ba ya obedu odan no ahoma na ba ko atwe odan ma de achen so ba ko no so asan atwe everyday ba de sa na jonso na break na ese me san tab no de ne ko dan ya frɛ ho bisa na mo so mbetumi de ahye na ja ya de ne ko ye omo de hihye wie ye nso a oba free friends saying kolebu ho no obedi 3 days ewo mi nsem nti 3 days no osan kodi wo dan hospital ho no nti da to so 3 days no 12 o'clock na mti se wa firim na kasa ne nya mu no emla me yere yale da ho no na madamfo pa me ne koba ono so yere yale na ono ne de na ode no wo adinsifo ase nti okọ ga ne kodi ho na yare ne GhPage na wa ye fine okọ na okofa na ade ba ne GhPage na yale na san ba nti wa ye ne sa ada ode no bedu ya na yare nsan bae na me ka se na me de no nwu enti o ma me koja no ma ode ne de ne kɔ etwere so wa hu ode ne yere ne kɔ ba bi foforo na me nso me di na chi kɔe ya fa moto mi no na me koja no ne koja oba no ho ya de ne hye ma me nsa na ye bae ya bae pɛ ba bi ai koja no nso me yere ne wo fa no me ho no yanko ba ko na ware sa maame na ade ne sine so no nti ba ne sa no ye de ne kwama no wie no na ye bae pe ade kyen na o san afra me se maame ne se me mra nti sa wa fefre me yere ne wo fa mpanimfo no nyina mo nyina be hye mo ho na me koi me kokoduru ho pe na o ka kire me se me yere wa fa machi nti na dua na me bo wo nsurum no enya no no na oni ye kasa won kaso abo yiri duo okay where meba baby a o start asem no ebu besi enra o start na meti ase pa be ne baby a obu besi no achia kakra America che wo say wabo yiri dua ye nti ase because na wo kan nyina ebi ani ho anu wabo yiri dua enti start ne ye mama yo meba asem no ena me ka se entokwa ba me ne me yiri ntem no eba ne se ye wo ho ena ntokwa ne si ye ntem ena okwaka kire ne papa se wata metuo e de aboho memu abu na ade nti na ode tuo no bo ha o se me se meku no wo ni nti na otam tuo ndi bo ho mebu ye no na me ka kire se sofo otam tuo bo ho se meku na etuo na wabu mu no etuo ngwa na edi kum ni pa na oba ni kum ya he se kan da ho ade na no so wan yama na aba ne sa na okan ya na o se sa ade a on se sa na nyoma na anya dai omra on se sa na nyoma na omra no eno nso wa ama
ene yasan pempedifo ya kwaka asem no na omo se omla ni nyina na chi no na omai be na otwe miensa ene nti me kọ ho no me de me ba no ba ko be 12 o'clock na me ne kọ ho na adwo na me se onkonya no mame na me kọ a ohum anim pe obese ko wura dam nti akola no kọ na okọbọ opono no mu osema da freo nti opie ba ya no na obebutu bare bia omko nsu ogum ano na me bisa na asem onfi me na kyase nkwase asem kwa na okeka kire me nti oya sa no na me nso oya mabufu na me ti ni kọ ho nti bidu ho na bare no nsu wom kapo dam na me tam kapo na me sa nsu no bi ewo ba ne fi ho na ma me fi ya na me sa nsu no bi gwata bi da ho utu na trape na wasi fi ho na ja nti me nso me sa nsu no na me de be bodua ka se wanya mpra foforo anasa woni be ma bi wo ho eno nti na won pese wo be ba me nchen wusura ene enyaw nti ye na enya no nsuo na enya no so hu me bodua no maame na ofre me sa me mla sofo no ono no nsuo be na ade bo ne dua wo bo nsuo bi din se bia nkofo bodua mo bo nsuo bi din mo bo nsuo ni din ya frɛ no ya frɛ zan ya abrewatom nti ya frɛ na abrewatom nti gwata ne pem a ekogu sa nsuo no okay nti me bo ne dua sa no ɛna ɔde mirika kwaka kyerɛ ne papa so wokrom ho a kwaka kyerɛ sɛ me maba na sese na maba kanti ma sa nsuo me de abodua nti papa so gyina ho frɛ mpanifo mo ba sɛ me nkwada ne dua no me kwadane me dane wie na kyire no ɛna madamfo yire yale a menso me yire yale so ahu nti mi madamfo na ɔno na yire okoyi ni free ɛhɔ baa no na ɔkyerɛ me sɛ na yire yale no ɔmfa ne nkɔ obi mo ɔde ne baa yɛ asan ba nti mi nkɔgya no ba bi foforo ɛhɔ na mase me yire ne wɔ fa no ɛhɔ so no ba ko na ware saa sɔfo no wahu nti ɔmo wɔ fie hɔ abi nti ɔmo kra panin mo be ka ho nti mi kodu ɔna kyerɛ sɛ ɔmo nyina ba ɛna maame no frɛ me sɛ me mla na me kɔ dam hɔ na ɔse wo kae sɛ amiri bi wo bodua na me sɛ an wo kae asɛm a wo kan na akyɛ me si me wura afi ɔse sei na me kan na me sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ no ɛna ɔse a wo yere wafa wachi ɛno nti na wo bodua na ɛnya no na me sɛ saa ka ho kɔfrɛ no maame me kɔ ma me frɛ me yere wɔ nkyɛn na ɔda hospital hɔ no kɔlabu no nti ɔno ana sa okura fɔ na me nim sɛ okura me ba no na ɔfa na me sɛ mama maame na ka sɛ mi ato so na mama ɔsɛ wafa machi ɛyɛ no korɛ sɛ ntɔkwa ba me no ntam na okodi hɔ no woyɛ bibi saa na ɔsɛ dabi mama maame no ebe pia sɛ wo mu nyame na me do bae kwamna na ɔsɛ me megya no na ɔmfa na yere mla na kasa ne nyam mla me yere wo okodi ne papa hɔ no ɛna boy bia ya me fa no oka okada nti no no free next town nti yase anadwo 12 bia obesen de motor ko me yere hɔ na madamfo bi bo mama ne hɔ nti me de madwe ko bu sɛ ɔno a nti me ma boy no woni okada rider na boy ne gya hɔkɔ nti ogya hɔkɔ no madamfo sɛ me nkogya no ma me sɔfo yi hɔ nti yakokoduru ha ma me ka sɛ sei na me nkobi sɛ me yere no me frɛ no bi sa no me ne me edupa no wantumi anka no kra nkyerɛ me mama me ho kra wo so anka me yaje wotu ma me no sɛ wontumi nya saa bladwo me nya hwe na me se yo ɔse me nsamra nti bla wa ba frɛ me nti me kɔ na me sa me kɔ me duwa pepepe ma me no se wa bi sa no me se an kan wo ne wo fa no mu nyina nkɔ kɔfrɛ no fato out no mu nyina ntie bi na mu nyina ka ho ne nua no ma nyina ka ho na me sa kɔfrɛ na me de to out ɛna ne wo fa bi sa sɛ mama ma me ne se me emisa wo wa fa wo ku achi kanokrɛ wo fa da bi ɔse he ne kanokwa wo fa kwamna adagba de ne pɛ ɔse kwabena hwan adagba de ne pɛ kwabena adagba de ne pɛ yes na so ɔyɛ ɔdɛ wa fa no jira so me bi so asɛm kan ntam na wo hia wo fa nyew he na ba ne den na kyesa kwabena adagba afa wo yere yes kwamna adagba no ɔno nso ne madamfo na yere yade yes ma me koja no de ɔno ne kɔ nakra na yes ɔno wɔno ne fa wo yere yeah wadamfo pa no na me ka kyerɛ ma me ya wɔno kra nso yere yade a ɔde ne di akɔne aba
nti me de ne yefiri ho na ye bedu fie no na o mo se me pepani bi wo ho na onfa nkobọ boy nanim so no ana wadi dwuma na di papa no chame no koye no na say ofefre ni nuanom bi ka ho na omko na yire se kwabna da gbafa ne hene one nada what menim so one nada wose hene fa no one ne dae o kajem say ye dan na chi me kura me twa no me bi teen say me yere ne say ma me ne say ba bi a wona na ye sa de ne bia no wa ma me nsuo bi say me fa petepete ho na o ka chem say blajo edan na chi ho ba bi adua green grass no ho na onyem da na edan ya chi na che say o say oba ne na kan o say ne ho sem na huro na obechi ne by force no ne dai no odware no odware sa na o ka na gba be chi no ba bia wo odware ye no ne dai na no obi ani fie nipa ho na no anti atiem wantem ene ye say wo yero no ne dai sa fie fichire a wo odware no wantumi antem ene ne da ho e wo ne papa mo ho na mo ho me ho I see na sabe na we ma me nim ba bia na me ko oh hwe ya twan kontrol wa chi bi awra ya mi aka se me de ma dwe bu bibi fa me yere ho won edu miri bia okaka kire papa se me odwale a me metete no oyire won ade na wo ye ade no na se esisi me so se onya obaye sa ade no di enti na esisi so onya obaye enti ase me hwe ne life wo mu a ade asa adwaye wo ho na ade enti na ya odwale mfichire eno na ya menti ase no obedwane mfichire na ya odwale be ya na abo be tambe bi o be 7 ne esa ade ensa 7 to 8 ho kra otumi dwale ade ni pentwemu mfichire ho mfichire de ehwa ya last year asoro for pay asoro dan na si achi sei nti se asoro dan mu ho a obi tu na ni a wo hunu mbode agina dan na achi emfa ho so mu hunu se ho no ota dware a da ko de onye ba betete bode na achi aninti india ba na sa no na ma me sofo no ka kira me se wa che me krom fa ma me nti obaje me ase ya 4 million okay we na obi sa kwabna dagba me ko bi sa no me suma papa no koye no okoye pe ode kwato da nimu ano ase wa ye wadi wawu kwabna dagba di wawu ni timu aden waden ene e ba sa no yem hyew mame sesi akora nya me hyehye sa nya me hyehye mam de misusu wo mitiri wo enti na nsem ho ina na me ne nam ba te mete sa asab no me kwate wo ho no a mo de ko bo na nim no ono stella no opesa o sa na me nante o frem me say yam kwachi kusie na me say o ni kan me ba wa fa wo yire mo kwachi kusie na wani me say ebetimi ahwe mo atwe se kan mo so obe frem me yam kwano me nsa me say o mo nkwa me ba enti no no anka se bi say me say opa me chew se waye mbone bi a me menka na ompa me chew na me say onya me hwe ebe sabe na mo fa mo ne so sere me di abo no so no wasan bi say me say no ati atu so afa sa no wasan bi say me say oya correct de oya correct me nyini oya correct ne se ono kra ha isen me ma nyina ye fre obi a mi say na hwe mfa ho ma fre ne panimfo anim ye mfre no adane bi na me die amsa 73 days intini me bu afu pa me sole pia bonten na me san kwada me kwada adam ho pepe na me tese sa chia me na me soma no ho no o kasaba o se akwene dan me onto mi ana ti se wa sore pie na ofrem me pe na me pie intimi nkwa ha komna na kwata bench odi besi me fie ho mpenifo be omo ya be 5 or 6 ntibi du ho pepe mu chia me na me je so na se ba trans ni misu asem na me se mpa wo chew obi asore ko me pass me abio monko na mo samo baba membo a da mo busufu yi mo de ndika mo abayedan nti monko me pam ho monko na mo gira ho na me gya ho na me pie gya ho pie nti efiri ho na mo koye no ana me hwe titirufo mienu mo wom na me kopa mo chew se de nti a me gya ho na me koye no se nipa na ka ni kwa se mo de ne ba manim cause mo de ne ba mo de na bedu me fie me fa sekan a metu atwa de sekan akunu cause onye ni papa na onam ho no nti anu akire na ma me na frɛ me sɛ wa che me krom fa ma me nti ogi me sa sika no na o share me sɛ 3 days time 3 days ni me nya sika avan koma no
nti ofre me ka kire me say me mpese me tua sika no saa na maye madwen na me say we anya hwe ebo 100 kra na me saka sika na me de bebra no no see you nti me kɔ na abɔ 9 ne yɛ de motu kɔe me kodu hɔ na ɔne ne kun ɔmada ne me nyane wɔm mo ba na me say me ka say me nsa ka me de bebra ɛno ni nti ade asanti de ɔka sɛ me ntoto nka ho no ma yɛ ne nyina sika ma no see you na pa me de kɔe me kɔe akyiri wasan frɛ yɛn sɛ ɔka sɛ me totɔ saa nneɛma no na odwanten mmienu ɛne ɛho Castle Bridge ne nkosua ne ade no ya wodi ni ska ma na kyire nyina dia asa ba na odi koyi apa ya oba bi a me bodua no gata ni mu no ma me na nneɛma na obobo enu akra sa me bobo ma nwie ɛka prekonam enu ade obobo no ho aha ho ane anadwe me kai 3 kan ho o kai 3 kan ba ya be ka 3 na aka no nneɛma ne do so pa na wo se kwabena jagba wo se o yire so waye ndan wadi no waye ndan wadi no wadi wo yire wadi me yire uti unya broken heart amen na me ntimi mpo nidi oda cause emla me yire yale na me hwe ba bi a okwa me da empabɔ nko na esun na akire ba na sei no ho amen wo baba na me sister apaka aduane enu ade beto na opa die saa me ntimi nidi me ntimi so ntra me fi ho kwa mafom kwa nyina yasi adan se me nya kwa nkwa fom cause me twa no ho kwa saa boso me miansa nyina sika o me se ni padodo a mo ka kire me so mbaji me kokoro me ntimi hu de eba me kwakire mo kokoro no ahoro mienu nyina omo kwa ade a kye on beba obi a mebiem ne nipa foforo abefra me ebi wo ha masase ru ase me nkɔ eyame ya o ebo eyame ya o emia kwabena jagba wadan fodwebo aye odan me na me ka kire ma me waye wodan wadi me yere no wadi na aku no wadi na aku na mpa eyame ya o asem wadi asem sebe wo se wa kra na boy udi boy no refi obo na boy obo okay, it is a say kwamfo ba se de kwamfo ba se me betua obo 60 million yana na kan no asim mintua 30 million na chi no nkosua crate 50 ana Castle Bridge bako miensa ane kwadu ande wankyere ana koko kwadu ne koko yo eya body koko body koko ne kwadu koko yankwa ana beans ana ase emo rubber bako beans achiro mo no no say preko ne ba bia bi preko nam ne ba bia bi ne ba bia bi ana sika ye di ne ba bia bi de ne on kan jo set up preko na we ne ba bia bi de wo konye ni na wa tiru atomu ani nyina de si ho na de ama no ana ye sika ye di kwanse no so e bia bi okay ana dai apple ya wie ya na say ya tete pai mu ya adofo de yi watermelon apple ka ho apple dodo sen wanka watermelon ebi wo ma mbo anani na okay yabo ayi wasi sika no no wasi 6,000 sika 60 million and what is so ba 3,000 and wasi enkosia crate mako 50 Castle Bridge mako 3 kwadu ena koko yes ena beans emo preko nam no part ni nyina queens queens ya yedie ebi apple watermelon watch raw mo no emo matro rice enwano enwante mienu na eba ne sen so a bosofo ahemfo no mo nso omo ba ya sa amane no ho omo nso beje odwan no ba to omo sika de ende omo nkan na omo mfra ye nso se
maame na ba ye ne de ndia omu hu a no so on be bɔ meka so hu nti no da ho no de e ma ye mpo no mai asam da so yedu yire kunu ko boka kese isi mpo mai wo yire wu o sha fridge ana oshim pa wo wu da o wu ya nya sai oh me fa sa 1 month ya ni 1 month yo Frepas Royal Enterprise said the air roll on and abadja so me so sentinel papa na papa me say what does a sentinel funya na ese je na wadawroma enye papa kora enim guase pa Kwadwo asare na edi enkomo ye beba so na emomo no yen kan mo say ye wo DNA resource bi ewo ho a ewo se ene ye bomode a na ye kenkan ede emamo mo ba na me modi no na emom se wo mo ankasa je adwa menim se obekai sa DNA no na mamema ebre no Dr. Timia Medrintem ti mame emma menua bema akwaba bema na mo akwaba ye na mame na apomo te sen ewrade na mo mpa ebo ye da Kristo ase na ni mo no se wakai okay enti ye ne Jamila ena no wonom eba ye Jamila wa ha enti no oba omode na eba na na ba betra se na ansa na obedru ha sei no mamema menua bemei emo asam ne tofa ebia na ene da edin kania wo hwe show yi na watumi atiase ye started from last year and atuamu this year and ye baba ye DNA no na mamema na kwa babiem beme na bo asam no a wo de beda ye ne tofa kakra bi na fe ye nkode wo ho no so yo mame me da ase bamcho we die boko say mene oba bi tena se eyire ne kunu ye frɛ ne Jamila ama ye wu mienu eno achi eno o ka kyerɛ me se oba no nya me ba na be man na ye me ba na Jamila ne beto am se pamcho madawroma momwa me nye die ni na hu no kura okay na me dia ba Jamila kwaba menya doctor ade say we refi hu anase patabiribiri na agbawo na wuni midin dada na wo hwe me dada na kwaba wo say ya doctor ene wada ne me tena be no ho enti doctor metena ba bia me metie no na me ko tena ba bia otie no meboa ene wuche ninja boy minim ibone kura wakwa akodi a wodi wanimu esiesie no Jami okay yenua be ma abona asam ne tofa yato yensa frɛ wo nso bɔ wo de yato fade enti na wa ha na awie peja oti na hwɛ me na nya de a wo duku no kura eba na wo asasi utira senti pe woni na hwɛ me de ba ye na enti na eba ye ya bi obi nim 3 weeks de eba ye kyerɛ mu o de me ba ye wana de ba ye ble yo ti we ya frɛ ne san Smile de me ba ha se ebe di ye enti no enti na me na di enti na Smile do ba ye se ebe di ye me see akura na nyen bo so say ne benti na ba Jami was me say me ba uti o mako enne ade ne ha me see tie me ja no ena wo sa de ne enti say me ya wuti me ja me tie me enti a tie me ya pa ti we no etipa ye eche enti eno efe ne sen ya ba be hwedi ene ne di wo no enti na ba na di enti na me pese wo ebia na ne dai bi ke for se free me so di enti na ye di na aba ehwo no na me pese wo ka ne kakra kire me na ne wo twam ene ne dai di nkan wate ase di enti na ye di ene edi ene si ye se me si akola ne ne bo se ene wo se wa na aka ye se akra ne nye ne ba ene ono se ye ne ba enti ne na me da say ma me nko doc ma me ma wakwaba yeah Mr. Akos na me sa ma wa frishia pa afi enkomati because you see afi we mo na de inshia afi na me hu wo yo doc said ye adwuma no woni yen ekọ
me can say hand in hand me boa na ye no wada woroma na no ye DNA na ene ye pese ye hu resource no san energy wada woroma ye viewers atide obia ehwew en obia so etie wo so all right, so I'm say Sanya actually about 2 to 3 weeks ago and you be share and you take samples yeah Baba Sumaila Kuma and Adwo Boachi and Jedidia Agyapong nkunim nkram you no no and you be kan first one no Adwo Boachi Baba Sumaila Kuma is excluded from being the biological father of Adwo Boachi. Maybe to was it Mamen kane me abeti ase Baba Sumaila Kuma no ne papa no he is excluded from being the biological father of Adwo Boachi. Therefore, it is practically proven that Baba Sumaila Kuma is not the biological father of Adwo Boachi. Enya oba. Ene oba no. Adwo Sumaila. Enya oba no no. 87.9 kumasi. Okay. And a second one Jedidia Agyapong nkunim. The probability of Baba Sumaila Kuma being the biological father of Jedidia Agyapong nkunim is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Baba Sumaila Kuma is the biological father of Jedidia Agyapong nkunim. It's not just Obane de Enyaneba na Bema no de Eyaneba. Okay, Obane Nyaneba na Bema no de Eyaneba said ye Obano eka ye no a. I see. Na okay. What's the mention de mu? Akuya. Wanu ati ha. Jamila no ati ha. Jamila o kasa baba be chire. Wo bia wa woni ukunu tie. Munya wade. Na mo pepa. Na mo pe de bi meba. Meba. Na mo peba because according to me ho ade me ma me be o kan wante. O ma me wan wa ye ho ade. Wa ye ho ade. Ah. O ma me mo wo pani no onya ho ade. Wa ye mebo dabi o se wo ma me se na onya ho ade. Wasi wan fisika bi ama. Me ma me na de na wo ko ye ho ade no. Na mo ko no se oba ne be ma de mo na mo hwe. Se ye se ko ye me ho ade a. Se minim se bi kura sha every pumu de kwa ma bushia. Akosi. Wa hu no hwe. Me hu hwe. Bisa me hu hwe. Na de wa misa no. Dabi o me se wa misa be ma no. Dia to so mienu. Eno dia na say okay dabi tie. Say what okwa ye ho ade no wan fisika anko. But mo twa o ma me mo twa ma ne ye ho ade. And wo mo ji aware no. And after say one first can ko nyina no so oni ne kwatena dan ba komo say wa afo. Me dem ne kwatena. I na say dan ba komo an say be ma ne dan. Me ka say be ma ne ko han dan. And na mo kwache me say mo kwatena dan ba komo. As to say ye be ma ne dia na say ye wo dia mo kwatena dan ba komo. And so wo ye ho ade one first can share free. Dia to so mienu. Me pa cho wo say ebra. Mo wade ye no. Mutina sin fie sanya na munya. Bajo yetana 3 years eko 4 years. Ni niba. Mutina sin fie sanya 3 years eko 4 years. Jamila o te di oka no. Wase mutina sin 3 years eko 4 years na eba ne ma. Ana mo ye dan. Na yitu no kura mpo no. Me kura de se na me ntefa ko ntino na me ndwene ho. Enti ne so wa na ka se Smiler wo wale ya che. Na ye ezumina na no beta on de kan. Ye na mungo na mso wante eno de yemre on se eyesika se sunu minyade minisika me sa atam na mini ye free pa on de ma me na mini ye free pa ai me na mini ye free pa me yasa na wa ma eno nti
ɔka ye no man ka hwe ɛno ɔka to aso sɛ Jamila nani so ɔhye enti mene no nsanye de enwo nani so ɔhye bɛyɛ de bɛba fam smart ante ɛna me mi gya hokɔye enti me ba na me ka kyerɛ sɛ Jamila manya sika kakra yɛtete ye manya 1005 ɛno nti no even so mbe free me niama te me sere wa yenko tu anamo Maa Akos ogina manim ka kyerɛ me sɛ on de on peba wono on peba na me be hu no oba me na me niba na wo ko hu no oba ai no oba ileja enu nti on peba me na me niba ti me peba me nko yenko pe mo nko pe yes ena me ni nyina ekọ edika yekọ ohwim side ho yekọ ohwim side ho eho na ekọ ye no doctor no hwe ye wie ye no na me de 8 point something ne kọ ye na aka me nsem 1 cedi na de be fo ka bakura Maa Akos ni bi eno ye bapani no a doctor DNA kire se enye modia no eno no ye bapani no yes anamontua na mutuo se be ya wo begni san bra mo wade wie ye no after 4 years of marriage yes sikana sa ena me yeso Jamila ena ezeze edro doctor de amaye se yenye new stage bi ansa na yehia enti ma me family de ne nkota kwa me ye adwuma no ni nyina na me ye de me nom enti me ba no na edro no ma ye de ma ye Maa Akos kasa ni nyamu so ne ye ba no na taxi ewo kronom otumfo ho olodu ba eho sa atam na omonye kwan no enti na kwan no so enye me gi Jamila 1 cedi ma me ye ba anadwo no anadwo 12 o'clock Oyerepa 1 cedi ni se me fa na 1 cedi ma no no ne de so on peba atade se na otoma no kra wa awro bo se 1 cedi mankasa watu bia ro atade a watoma be ma na 1 cedi onye enti me gi aduro nde koye na me koye me ba ye no ne ma ye aduro ni nyina ye de awi na me se Jamila aduro ni se the doctor ni sika nsem no enye saa na ye de ye hu no enti ye mpe ba foforo ena wa ubisa ma na wo se Ashtown ene ye ko Ashtown ho a house of 5 something as a 550 as a 520 ene ko ye ni nyina mo peba ye peba enti eno achi ene obi kire asomas Zuria FM ni nyina so na Jamila ko ai ono so ni wani abre ono so penyin san mame me say Zuria FM ho kra ye ko ye no ye ko ni nchen ho hospital na ho no ho na doctor an ka se take samples man woni na mi twantro ena mo take ye eni take samples no ho dia sample sperms ti mo die ai ho bisa woni ni yes sex ena mo de mo sample ho a ma be ma ne sa na mo ye no minim baby ho asa na mo ye no sa na ye no mama minim eni ti ye no na doctor an ka say results ne de ye be kwa akwaje report no ma me ne ho e o mampon okay enti me dia ye me nwanwa no se Jamila enti sabre we nyina na woni abrantie yi wukunu sabre no ye wukunu ene de oyobi wuni wukunu chini pe nyinse yi nyina no obi foforo wo ncha ya wo ma ne wim 87.9 kumasi Jamila eni aden na won kan chen se be ma mempewo no ba na me kra no me wo boy dada na woni ne koso chinya no o sense kan nyina enye bibia nti na ampeso ani beba no ade a wo ye ntia Jamila ade a wa ye ntia enti na ampeso ani beba no ani wo Jamila ani wo because ade ye me ya na say so wo ne be makrate na say wo feel say o mpe no a nobody is forcing the man on you wo bi ani wo ye o ha wo chichire nchen Maa Akos bisane say ya wale ha men dis nam kan say mempe no me wo ka bi chichire nam kan say mempe no me na me pacho 3 months and say asa na mu chira peba bisane say amanfo do say na ba men be pa ma chaw mami ne so wa bi wo ne ba on be pa wa chaw say dey Ujana no so saje nintana bisana mituja no wasa be pacho no aba ujana na be ma ni issue because hu so bada se wanware wo a obewu wanware wo ko headline wanware wo a ne ho me besi awurade wonya ho me mpo no ho me no atena wi ase obewu enti mu ware no 3 days ene se wo ba be wa ne nyina na apɛ no
tema oba be ye ho se wo worry no 3 days e na hu ni se wo mpɛ dia Jamila ene na o mpɛ ne dada nti ne se o ma no e ye ho ade even so spending a penny on you kra no a ne ni se o ma ne be ye ho ade because na wo mpɛ no because you cannot fall out on love e wa bra only 3 days after marriage men can 3 days 3 months boso me yensa I don't have me kind to pa recording it me nyina boso me yensa ah wo na wo mpɛ no ono se chenchira che wo pɛ ada na wo kɔ so trase ene na wade wo betumi ate wo ho me na me eye force ena se wo mpɛ no so after 3 months no di ti da wo se oni ni chinchiri se mo pɛ ba me na nchi no na ka ah na ba bia wo kɔ ye na wan kɔ bia na wan kasa mo kɔje aduru wan kɔ bia nka kɔje aduru Jamila me se wan kɔ bia nka kɔje aduru wo hin na ya wo ti bia anya oya onyemonye ono na he wo ti bia anya oya de bia okɔ ya wo san ka che ya wo san ka che branch ne se wonyem ya enye ne ba wonyem nya ne nyensa wo san ka che no akula ye wo no from day one ye wo no me to konkom aduane saa ya na papa ne wen akula wantena se o oye ya pegya ya no mante wantena se anya na auto ka dem ba ne se mo he Samuela mame ye ko azumi o nipa o chi azumi ben o ye ko sister Lydia mfi o sisi ai say mama wo ka no kra woni be hye mame ye hye wo ka na wo hin na wo gan na wo ta na wo ta kwa nenya me me ko e madam for him and de wo ka ne chemis mi donyame sister Jamila me wo ye be jemi 1.5 na mtwi ai me so e from me mfre no me fa wensi o ntu fro ba papa prim ena ede scan by me pa to wo ka no nyo no ne toye na se oda hospital so ye kan se enyo no na de 1.5 be yi wa me pa to wani akra na ni Sumaila ensem sika bia me misa na akra nsem sika so onya de makula ne ha wo misa no me wo be ka che me so misa no na ye ni audio wa ha wo ka che ne se wo mum ye no school fees ye se ye ni o wo mum ye no school bisanso de ba oh Jamila me send 9 million ya wo audio wa ha wo ka so mum ye no school fees Jamila sana out there me say etu betimi abohu dua sa branch yi ne kapreba kranko akoda yi hoda akai woni ne peswa wonum ni nsuo won sha na tade woni na duane oya de odo kwa adreso yes me won ho time odo kwa adreso so obeku me ni ho time ba hokura me ndadwene ho kura ba hokura si na usuro se de ositi usuro so obi koyo obi me nsoro hwiu gise nyame ene enka me ba tie se me ba me suro se ma ne dai wonim ka ma ba no boy me ho a wase mo din ka ba ka ba ayi odin ka ba ye na ye bi se wasem a woso onye so oti e se me nya odai me tie me ya enso wo kasa me ba na nka koshia ka se bia Jamila e wo de wa nya de e wo de wa nya de me ma to atade a se bi kuru pe ikura ta entoma me frappe enti wo pa che se wo ka se na wo to ade ma no ti be me wo ne try wan to draw scratch wo da Jamila ene ma sha atade ene ma ye enti wo pa che se wo ni so mai la ten wan to draw so an she wo da wan to atade a she wo da ene da bia na me hwe no ene me to atade ma no wo to atade ma be ma na woro ne bedwam a na eno no eyi be ne wom wo ye papa de ma wo bi na da bia wo de kai na numu a de bia wo de kai na numu enti na Maa Akos me ka che o se wo de mbetu kwan me se me mpɛ no because me wo ho ne ma hwe ni ye obobɔ me dua maka ho na bi o na me kra no Jamila be ma ye mpɛ no ye mo no ho ka one wo so wo bɔ ne ho ka de na ko Italy two wo se na be ma ye mpɛ no yetumi e bɔ ne ho ka se wo nkwa kwantwem na onyeska no a wo first ka ne me de nka so fa me hwe mi me ka che ne se won ko won fa me hwe no na me mpɛ no be ma wo mpɛ no nti wo de ne kwa kwantwem sa na aka kire no wo boa I put it to you wo boa wo de be me kwa brochi no aka kire se me de wo kwa brochi no wa ba be hwe ho na me mpɛ wo asem we hwan na ba gye adi doctor boy doc na se say ahine fa na mo wo in case say
obi epese obeye DNA ni bi yenu se mu DNA me se mu cheche mu a de ya na kume kura ni doctor Timika said se oje o pipa o results no na wo susu wo dwene se bia achia na abekwa akoye no wo de ekọ baabi dem mo no enko anchan ko baabi papa ya yenim se yaji wo mu de na tumu na ekoye ukoye ne ne ye de bo agura baabi a wo pese o de agina bia fa ye ya na ye mede no doc ehin na mo na sister Akos kumasi de 100 aban aya no boy campaign ni di kama na odu wo bo na ya kire ni MMA labs nya drew 100 aban Cindy's Junction 100 aban Cindy's Junction enche kra e bia next month ye bebem wo he ya e was ko he ya ya to next month ya ye twa kwa mu ani edu no tie be si ha mo adwo no results no so eni obia copy ba ko enti 100 aban Cindy's Junction your number na 050 16 72 748 050 16 72 748 Ghana ha baby awo bia no ofreye na yebejo so Accra yo behind Kolebula Tebia Koshi Road esan wo Fanko barrier sunwan ye wo Unel runabout Domahin Crew, Koforidia, Takrade, Tamale, your reps across the whole country. Across Opese we DNA and a lab test be out pese we no. I dey out on safre MMA labs a be joso na ya boa kama pampaso. Enu nti bomodi ase enei obefre MMA labs sesi a bia na won soso wa adwene mu ya okresene e wa akoda yi wo hwa akra ni mo mapo bia wodi gina wo se me na wo hwe na tiko wodi si wo sa akra wutum sa akra yi de chese wanfa ho ba bia no na nka so ho ba bia na so aka na wo bo to adaworo ma fast ayi dog say crowd ye JJ ni emem me person make prices no ba ye JJ ni emem enya den so your family cry na say ahochira na bibinti abusuan no waje atomu a mo ba ye wo another package sponsor DNA no price na crowd from 1006 I from tuja enisro 1006 per no ye for families nti no papa nko ntime fa akra na ma ana ma me nko ntime fa akra na ma ye family no ma me ne papa ne nyina ani akra no eba fe because sponsor no purchase on bese one party be ye na fe actually stories bi aba ho it is a family so no atana no mo agye atom so person mo ya 1006 ye nye no atua difference na aka no I see sponsor idi asembe ba it's da form boko say the person ye die na enye difficult say first no o person ye ba ofie ye ba wadwuma mu o di akra ne be hia ye o mo okra ye betumi aba be hia o na ye take sample no yeah sample so bi enti so opese ye hia wo a ye wo kan nam kromu ye wo riders ba bi a wo bia no ye san wo self sampling kit ye wo kit a ye betumi wa betumi aba abeji ana ye be spread across pharmacies a betumi akọ pharmacy na wa to kit no na afi ya guide o se na be take wa sample no na wo di aba enti ye stretcher ya hyi mu akava obia obi wo ho a wo di akra ne ba na ha no obi kra wo ha o mpese nipa be hu so peso yi bibisa enti wetumi abeto kit no na afi wakofie na wa wateki boko na wo di aba na yakoye na side aba enti no disclaimer kakra ne wo so ni se those self sampling no se wild or sample ne buy no yentimi independent results ne ma wo eno your friend peace of mind one movie pay your friend peace of mind enti eno no ye wa na wo ye wa de kude enti results na ni ntime mfa nkokot ni ntime metena afidie so sei emfa ni nkomo ye wonko a wo de boko na mom say ya take sample ne dia na ndi brobe free bia e betu ya defend results no ama enti DNA dia me gidi say dia ya ma no aye easy ama obi a opeso ye DNA bro obi a na ofre ya ya dia e betu aba na e be take sample so no
na bibia say a court case you handle court case nyina enti court yeah appear in court send our free ya itimi court e defend the results ne ade ni nyina recent one ye ba cry ya omo ai bia papa no wa free but den kra bia ba akire enti say ye come achi ne ne ma other siblings ana bia omo nana bia ho na ye ne case ya nya ye say ade nipa no wo she fridge mabusuafo mienu april body ne ho enti say ye ko take corpse no body na wo fridge no ne baby na ye ko maachi abusuafo mienu no na yetimi ebo omo na ye hu abusua akra no efiri mu ankasa wo ma me ne kan two stories ma me ne say papa we dia papa we so na wa hwe na onim se ne ba ma akra ne wu wie ye no ma me ne say papa ba ko wo ho enti say ai this ya dia just abusuafo no etenase na ye die na ansana yetumi arrive abusuya ye ne die ansana just say amun crash fridge mu a afi just say ye die ne na wie ansana o matimi ayi akosie ya enti die ne store sani a pese wo ye ni bia no omo di tu kwan so die ye immigration DNA US Canada Australia UK Germany na ya die a ye emane ye kama yo doctor yensan fa number ni ntudwa biem okay MMA labs your number we your national number ofra tambia obenya ye 050 16 72 748 050 16 72 748 yes okay number we ofra obenya yo obi bia ofra no nyam to boase e be reply o munyina course na e ba bebre nyam to boase ma e be say doc apagya ne mu pepepa na che say wa bomodia na wa frɛ obegye wo so na enkyiremu foforo bi a wohia yesan e de ama doc another one to wachi o oh sir oh okay wait ya no dada na on se na wahaya na ye ne boy ni di nkomo na wo Dubai okay nti ya ne se ofri Dubai ba na che se ya ye die ne no ansa ya me adom wa bedru wo peso san konti no na ehun buro so wo mo bo no ho nya asem keto me ba ka ketekete nko butu me se soro no di free ho e be boko die ne ba mu e be ye boko okay dog bibi ho a wo de be so ana say ye kire ye chi akwan enti MMA labs lab bi an so apese wo ye no ya de a MMA lab yo okay me baso yes ma wie me baso Jamile me pachi wo aba akran obaba ya no wedding fie saying 10 years over 4 years 10 years over 10 years me da se na wa hwenwa kakra na wanya fie saying asa na ukọ you can say 7 years na wanya okọ 7 years and wutu kwan no nti wo sabe na ukọ no wo school no school okay and na me ko no mo ko Christian Life Academy e wo breman okay all right mama akra no papa we because ye mock aka no ntumu enye ho na ho de me me kan radio so se me fa masem man nti we de mo kan mo dabi o fa man sen wonu ni ne se wo se ehunu akra papa bi ko obna boka anya hwe kra no me wo audio wa ha say ya wo ka wo mu nyina school fees abomu say ono na nkonkotua meanwhile you know say akra no so nya ne dia because what the buy nti mo de mo kan miss e what do be say ma ko me nko okay and ye wa boka ye be se da tua ne ka dia ma no one na hwe no because oni se ne ba tell mo ko ye kan say mu chini a hospitals ene akwaji nro no na onim sa opeba ana wunyin senye ana wonim sa ne ba ana wan ka chen senye ne ba enti sanka wan free baby akwantuo mu ama ekopie mu akonim koda so hwe no enti ebesi de atua ne ka nye ne ba jedida ya ne ye ne ba Akoma FM 87 mame wa nya de enamase wa nya de oba warefo a woni wukunu tia mu nyaye wutumi fa nachi na me kra me de me yansa wo fa nachi nyina chi no wo san ba ye no woni ne dai
obi a wo mpɛ no we dey ko nya wo bi a wo pɛ no a wo ne na nyam nti we dey nka tentam ton ka wo ne na biem but wo san ba ya wo san ne ba wo ene ne dai meaning say wo pɛ no na sha na wontumi nhyɛ ho so That's it. Akoma FM 87.9 kumasi. Ha papa we oba na nya wo dia be ma na ya wo dia obeje oba Bacha. te so won fie say Bacha 8 years. 8 years de wa bro kra bra wo tumeje oba enti se dia wo de ne becheche wo wure for now eya oba be ma oba no de na wo doubt na se dia wa ba be hunu se nya wo dia enti eno na wo se tiefuo hunu se DNA entwantro enka we ba ye na beto ja se o enkra ni bienu nyina ya ode a enka no kran ka obenya doubt because oni misanya wona anyema no na se de wo sika ye no pepepe oba no enya wo dia be ma no ye wo dia DNA results ba ye oba no nya wo dia mpa be ma no ye wo dia eya o ya pa se de wo sine akra no atna sa no results ba ye say na ufine Oh, Maa Akos, to be frank, eba me ya. Ena me ya ba nya me ya bibiri any saying because akola ne obema no kra de metima kese wo mbem me so ba no. Bema na de ani ni kire se me ba no no. Ombem me se oba na wase nya me ba no no. Ene wono no oba no se me mitu a obetiem se wo hunu se me wa ha. Akola no ba bia me te ho de me di obedi bi. Okitade na me ba o de be ma me o ma me wo hokra na obisa o ma me ho de abre me but ni nyina achi no ni pass tena obi ho o se na message me ka ko pe be ma no ane ba no ondua oh Maa Akos me de to be frank me wi ase am nam nyina no katuafo e urade enti se me wasisi me ne me ni asem bia aka me nje upin minju teku se bia me na wuyimboni ayese me ma teku da me de minim se ebia na woto atade bi kura ma me de hye e kire woje me de hye me obi ka se me ho ayefe aha enti se ne se wo se wunya bi ma me de ma ye bia ma ti wo de fa me ni bibia se me je teku ana sempoa bibia wa urade ho Jamila say the other beche na re eye ne ba ba mu wan wanya fie nwotwe opapa te ne ye ti Jamila abema na be fa ne ba fa wo baba no on fa ne baba ma no enkwa cheche ne re Jamila me no na ka se o so na me ka se umwie ma wie me ni how so no last be fa akula no kla koi bibi san se da be no aba me fa ne ma nti unni how so obeba be fa ne baboy no unni how me mpese ebefiri akore beba akoye bibi foforo na afa ye bedi police station akone aba yes o bibi ka Maa Akos mpacha mpacho wadaruma akola ne de se ma hu se DNA na kire se me ba pa ne de me mpesa akola ne be ko fie obi ene nso de enya adwuma because Maa Akos me free Libya by na me ni atade o enya adwuma ne by na urade ado me watade enya adwuma ne ebe adwuma na ba enya adwuma entira mi bisa se enya se bia enya adwuma entira mi bisa se ebe ye adwuma da ben ebe adwuma 2 weeks time mom le fie me in some way me ti ase because akwane ne ma bia ni ha enya ne makora search enti no enya ne na eya di search wani nsa mu ho eya di search me se ja di akeka no wuni ade a wo ye na ehu no ya efe no enimi ho agro Jamila eya me ya se me yonko ba wo betumi ede be ma bi afa kwan bi so hunu se bia wo wonu abema en wo ba bi ye wunu abema se ya Jamila se de wani ade sitie ka ba twituo ade mekumnifa en ka ba twese kan da bi se de wani ade sitie na wunu abema na ko ba bi edi na fa kwan bi so sei na enedie na abepie Jamila ka ba hadwen mi wonu amema mo bebere en ka ba hadwen oba bi afa sai ni wunu abema en ka ba hadwen
enye bibia ntina mpaso ani beba no sa de ma we ntia se de wusi tie na se de wusi ye ho wo ho na we yesie no enu ntia be me na wa no so e bia no so kra nya ne dia so anu de enchada nya news be na emu ade ye no ma na ha dwene was especially audio ba kwa yetie say akola woni misanya ne dia no na wo ji hu skanya wusu sia be ka che se ne kapre bakra enhwa akola no da o se be yima se audio no wo ji scam ye no dia wo sili chance wan ka so sili tie ne ya e bi da ye ne mo so be twantro ma me say emu on them wa admit sanya ne ba that's fine but emu ade ye no na eti akoma on na ade a Jamila ti ha o cheche no na dwesa se na ni hu no ho ena ye na dwesa se mu ade bi ana bi but me pese me maneti ase se enye suban papa se suwe na woda enye suban papa se o yobi kura ka se be ka o kura fo kura me dia o pacha o se dia o de mo fa ncheme ne bi ade we ni ade o atoto wani awe e ma ye ka e ma ko so ya efe no ena me de bitika ya ena aya asa de woni na wu nani na wu o be nani na wu o yentina wi ase nyasa de bia ye kan se e ma bia wudi fo ma bia nti ase mo ya ama mutiri mo aye mo dese na wo ya wudi ni na ye ene ase mo twi dada nchena man krofo na ase mo ya man yi wo akoma papa akoma yi wo akoma pa smile wa akoma pa o se onu na tra odi aye no a o ye di hu no etimi no enye ne nwanwa nya because mi so otumi ye de chense e wo nanim ase ana em say sister wan kan okro Jamila wan kan okro what here ama na what here ka se obeye mo ho ade no ma me kwa na bo ka kese na o ka so ka fashia ba o ma fashia ma na o ma ka ni o so tie sia se onye wo ade onye wo ade aw ya no ka so be ka ya na ye refia na ya na o ma dwe se ye refia na ye refia machine refia papa ni ye kura refia de aya me kai pa o o ti o ka se na ma me de na o ye na wa fashia ma o ti ase o anya wo ade ma me kura diare me na poto shirt man wa anya wo ade a to be so wa anya wo ade ti na fa na china na because baby na wo push no ko nti na ma nti wa anya wo ade ni nti no na o fa na chi sa na pa so chira na so ne be ma te no anya wo ade na wo fi so wo mpe na ye no so wo jana ko baby o kura wo fie na no wote eti ye fa na chi sa be ka sa wa anya wo ade ti na me fa chi ni o pe ko wo ye dan ne kwa wiye na asa baba na asa baba mo sa no dagu so e be sa pe wo ne ne ba dagu so ma wo mo sa no be wo adwama na ye wo twem na ye ode mfa nche me ma yen kan je ma sa mo mama ni nwade o sebi say ye ka sa ne ma ba a sa ya mo mama ni nwade o na uhye obi ma me de bia mo sa bia me ka me se ne o pese obi nyama no so ye sa ma obi o na ma tu nyeni pe nyina na eye baako ebia ababa de o de be chew ba ni obi ya na de be che sa o ya de oni ni tie yi de on fan chew ma enyo obi sa se mo ma ye me de bia me ka me se me ye so fu ye preach bo ne fa che no ba ma me ka no kwa che ye onkofu bo wa ho won fi o onya o bone da ba sa wo ye no bone a o adwu bi se ho ma wo mu ne de me tie a o me pese me ye o bone no o pese o che o nso ma nya ne bone na o ya mbon dia se on fan chen ya won kofu on dia that principle me ka say you suban papa there but I'm only drawing attention to more as deliberate mo be ya dia mara you be ya now so ye ko ka say oh fa che na ye den na the channel fa hwe nche na sa kasa no se wonim se the channel fa hwe nche aden na so one who say the same fa che na mu no wo so be ja bone na wo di no this in the same spirit ti ma mesra Jamila na de bia na me baba class wo de ache nka ma me kra me hunu o ma yesa e wo so de ache na me kra ma me de kra ba ko me hunu o ma yesa se Jamila pa on pempeni fo na passa papa ni nka nkyere wei me de me tunu fo yo mama me de me si me tunu fo so pa on pempeni fo bi ni passa papa bi na de ogina ha e chechi sisi nti ase wo so ne ti e fura ne fo ache de abesia no nya no enye bibia nti o wone ka onye aniwo from the one onim ne aboboba ti no ye se me pese manim beba pese manim asa die ne kwa anye na kwa anye we ya de ya nka onim beba ate okay dibi de mafutu amade magana fo man no Jamila de yem fantu yon fo e bia wuti wutie wa so ano te wo an wo susu amade no wo chena wo yonko da no da evangelist mama a quick birthday bia mami bia
madam for bi maame wo France maame usua enne ye ni 60th anniversary na usua enne ay kase enne ya nso no duru France na enne ye ni 60th anniversary nti efiri wo ba kua sapon ho oswo mo awoda pa radi shira na 60th anniversary emfa nshira ene nkwa emre wo no wasefo amen baba na di ye na ya na ye ndi na ye adi say ho nsem bebre be bompa ese Ghana ebenya aban bia na Martin hu se bobo parliament se ene we oba wo ye na ansa na ebeyi wo ni akola na ba fie no ne ayedi ni bam ti be ma no di akola ni kofie no onya akoma papa yes e di ko hwe ne ba anka me bompa ese parliament njai bill bia ngu no on pass sa bill we ntem no mun san hye se first born bia memo obi anko ye test na aban faka first born no ko se ba na twa second born last born we first born ni dia ushi last born nyina timi e pa hye last born nyina timi pa hye chese mi ho dem o ma dwiru wa sa eti mra bi na medwundwuna di bi a so bible say onyame de form dot anwunu nipa ena ohu nkwa ho mi gu nipa mu ena nipa soro be kratias na se form dot na emre tanem buso onyame say nti ye generation na tie ben ena odi boy empoano anua ha na madwunu ko se empoano anua na this time say so ko sisa na de cement fra udi twa brogwa ne den enu bi na enu generation na wogu empoano anua chese ene nipa di boni a onsuro ade na medi ye won medi ye minua no mi nsuro de besi bia ya mi suro afri nipa mu sesei ana ya fo nyame se ase wo ye mi hura di kro nyame fa che ya guru ne ho no si enche kane na ye gola be ma me so adwana papa bi ye fra ne chaade no wo ye ode ade ayi ade bi toy bi no ode ahoma so so ni o twena ha sa na nipa fa so nyakopon oti but oye nyame a otuaka o wosi mi tuaka fi a want to atwaso first second and third fourth generation ti se mimi ya de tiawo na mimi patwe nyame de chemia me ba ne ba nyame no oda so yo oda so tiase o geso de na ya fa ya wan fa ya ntuma na ya ko gu asori demu na ye titini ama obi enasem yesi mi gide empire me boni se edan ya wokowura mu kosom emu nipa bia bam e waso demu wi wo sekichirikichi wa won se so de on pasa da bi ni nyina ne se nipa fo nyame se onyame ye trotro mfanti kasa o se nyame ye trotro ba ma men kan kire wi ase se nyame na ye som no ye odi awu papa po odi awu na nabufuo nye yesu ntire sabani be ma da ye chini pe ba ye mi ye kwa ye si tuase na matua tuase na matua na obi na di mi yira nyim no na me de na mo pe ba minim se mia edro no na aye adwuma ya mamre mi kan se bo se ene nipa no ne na ma o sign na chi awunhu no da bi wunhu no ba woni abo kraman nam mu kwa foma na wa jo twa kika ko wo koda o say ya bo hu no oni wachi because wo hu no ba bi krama ba bi was but they woni nipa nam mo bro mo ko say ya we emeshia oni o shia oni ni nua na sane skeleton bi na mo na wu skeleton na mo na wu ebi na esisi ya hu ni yo na mde ya mi asema radio ni TV aba we ye bire ya ensem se su bia no bi ti wa kan sem huru ya da na se na me kan so fu bia di tira wuo ase wo mom do mum nsem e ka na ba bi ni hwan ne na ko wo ma dwunu mu ha na me so wo to credit wo so fu de wa ji mi che mom do mum nsem ba wo bu wo bu nkrofo Ghana ha ene de wo so asesa wo nya wo wie ye no wo ye kromfo che obi we ni pa da so tiri na sitie na hwensem wo nipa di nipa enye ha senya ha wo ba ti sa asem wi enye ha mami wo ba ti okodi ewu na mami na
abrante yasa wa ya adie me wode mo onya nkasa me ka che bel mo say me ni be me yanka me di be che nka me nyipi enu an wo kai no bi nti obi na nkasa ba chi say so for okay ka me nyipi na wa ya adie onfa ni musu nko le mo media de fa ma adie ma me ti minu ni asem no yo so ani e betwe akora ne ho a ende so di akoro ende na se ene court ko e be ya ne be ko we kwa court le be jama with this proof some minimum some here no yeah easy ya be jina dia ma ya na mbar no me ne ko chichi me were sa ka mo mabo nyina me dia chaw na me gidi ya me dia na so mfa ma me dia be very careful jina ye bra di slow minim say oba foforo onya ni awrade be say bie mo yam mo ba wo na wo di akova